Manang! Biana! Ay naman ang Fatima, long time no see. Ita ka lang amin nga agawid man dito'y Pilipinas. Wan nga rod, aning. Nag-awid akong makabanog matag obra ija abroad. Awan pa gusto nga ina na ijay. Di pa nag-inanam lang ija kat oras ti pa naturog. Nagrigat. Ay na talaga ang narigat ti agbalin nga OFW manang. Tanapadasak mo't idin tinag-abroad. Yung jak na anusang, iso adya akong nagrin-rin yung iti kontratak idi. Ay, wan ada gayang problema, ading. Anya day tamanang? Ay, kinagpaiso na. Nag-apa kami kanila kaya ko idi napalabas. Gista nga rod sinina akon ngam nagpromise mat nga agbalbaliw ka no. Nga sulnitan na tinagkurangan na. Iso nga pinakawan ko Inikak pa iti may nga syansa na. Apay ayamanang. Ay, tiamo, kada balay may nga sangputag manipod abroad. Taka na yun ti pawit ko iti kwarta nga pagbalay may kuma. Ngamahin na. Awan mat gayang balay nga masangputak. Anya, nangus-usaran na ngay iti kwarta manang. Imbis-bisyo na. Masursurunak nga rod nga perme. Imbagatahan ko nga impawit amin nga kwartak. Urekas-kas ano katadalat tamat na iduldulin ko. Kat nasayaan tada na ilasin mo akwarta manang. Awan nga rod Katahin na problema no yan na ti pagbalayan me. Ti pag-iyanan me. Ha? Iso nga makipakpak kasi akman kanya maning. Ay, ito ko mapaitawid mo nga balay dagiti dadakkel ta ati pag-iyanan me pailangan niya. Ha? Kato naman nang awan problema iti dayta. Ngam san tayo tani saan mat adakkel to'y balay. Wenhan nga problema data ading aning. No kayat mo papintasan tayo. Siyak ta gastos. Ha? Usaran tayo dyan duldulin ko nga kwartak nga nabuat-buat Adakan ka amanang. Tano siyak awan maikarit ko apagpatarimaan iti balay. Tani amo mati kasasaad ko. Si siyak amang isaksakad ka dagiti dua nga anak ko. Taam mo mat nga intarayan nak dagiti nakirelasyon nak. Maawatak data. Iso nga ron nga tulungan ka. Tamas asya na kanyam. Asino ko mga tagtinulong nohaan nga data nga kabsat. Ne, chocolate man takan ka ng Fatima. Mabisinak nga rod, Robert. Maan ka mata. Nagsamit. Awan hilig ko iti kasta. Itong sapay dagita yung sangput mo manipod abroad. Uwin nga rod, may ibusan. Di ka pala impadawat ka dagiti kakanakam dagita. Ay, sayang mata. Patamumat nga paborito ti kastoy. No ngamin mabisbisi na kay di abroad no. Kasdya nga ang gubobrakat dahito ti pamadput ko. Kaslak nga mabangbang aran no mga nakiti kastoy. Kay, kasano? Agnedtan dito'y balay ti kabsat mo, Fatima? Katuwanan awan mat sa bali nga papananta. Si ka ngamin, nuhan mo ko mangamin nga winalwaldas di kwarta nga impaw-pawit ko. Di ada ko mabalay tatadta. Di mat napakawan na kung bakit. Lipatan ta ka din tinapalabas. Ta nagbalbaliw akong. Agsingsing pagit akong akanayon. Unay kato'y pang Miss Universe ti pintas nan ay ang asawa kon. Ay, anak nga kay kalitin. Angay, tarog. Ay na. Si Mangput ka maggaya man Fatima balasang gaw. Ano pa si Mangput ka manipod abroad? Idinapan nga lawas, Tata Amado. Awan pa sa lubong ko kanya yo Pasensya kayon taang ko nga nasangsang o tinaggat-gatang. Uray toothpaste la kumaano sabon kat awan nga talaga. Ay na, sa anak mo't nagsalsaludsaw diti pasalubong. Tinapatag, nagkikita tayo manan. Ken, nakaradkad ka anak kaawid. Wan matkit diya, ngam jay daddo mangamin kat agdamag da iti pasalubong. Nga kunamlan no asinuda nga agdamdamag iti pasalubong.
Kat idi nag-applyak nga nag-abroad kat awam matim pagpabalunda kanyak nga uray peskaw no tuyo la kuma. Kas lakit di nga dem padulin da kanyak nga igatang ko iti pasarabo. Angaw na la siguro mo't abalasang ka. Ay han nga angaw lang dayja tata. Talagang agbirok da iti pasarabo. Awan kit diti babaen da. Napos kulte rup-rupada. Mala, bye-bye am idan Fatima. Ay wan, di mo't naggapu kay di balay da aning akabsat mo. Ay wan, apay aya? At da ni aning ijay, pasyar ko ma. Ha? Wey, kurso na dam dya kabsat ko tata. Wan, hindi naksamag kayat. Maikatlon da ito agundaway. Panang sarungkar ko ko ana. Medyo madanaganak. Ang mga nubasti din na kon. Sabagay. Nalawati dagam niya. Saan mo't unay? Sakto laeng. Kandak kalye balay mo niya. Sakto laeng. Ay, no siyak ni aning, kayat ka. Ha? Nga madamat gamin ng asawak. Sige, aramam diya kabsat ko tatulungan ka. Kayat ka nga para kanya na, tanasingpat ka nga lakay. Kanalawati dagam. Pakakitaan pa ni aning itikasla kanyam nga ay. Swerte na kit diata kurso na dam. Agpasalamat kit diata, kinayat mo nga uray duwa ti anak na iti kinabalasang. Ay woy, san alapod da ita, Fatima. Ibilang ko, kas pudno nga anak dagitan anak na. Ay, mayat nga rod ano kasta. Agbagbagay kayo kanya ading ko. Ilakad nakman nga ron, Fatima. Un, tulungan ka, Tata Amado. Pa-extension ak dato balay tayo niya, aning. Tapno lumawa. Adang amin sumangpat nga package ko kat. Ay, awan pang kabilak. Medyo adu dagi nga package. Kat sikalat na amanang. Sikat ti agdesisyon. Kasikat ti akin kwarta iti maaramat. Wan ag business akman itoy. Aglako ak iti syukulit. Kat awan mati pang kabilak iti ilakok. Nukas na. Ijay abroad ti pagkapuan ti ilakom at chocolate manang. Wan imported ti ilakok. Padasak man taglako barang mayat. Ay, wan gayam. Apay awanan balak mo nga makiasawa. Ha? Awan iti panunot ko day tamanang. Uray taadandong anak ko. Tano makirelasyonak manan. Ang mga no isukat dakto manan. Nadidigra akon manang. Diyak kayatan ti masakit nan. Hanmat nga amin nakatmang lolo ko. Adala tamat na singpat. Kanhan man kami nga dagita gugwapo kan ubing ti pilpiliam. Diyay natanganan ti kitam. Diyag tawon iti 60 nga agpangato. Ta sigurado nga hanak nga isukat. Ha? Damag ko nga agararam ka nun Tata Amado kanyam. Ha? Wan nga ron. Laklakayan mo't day dyan nga agaram-aram. Ay, mo nga ibagbaga ti kasta. Tauray lakay ni Tata Amado kat nalawa di dagana. Kandakal di balay na. Ha? Padasam ka diti makirelasyon iti lakay. Tapag kumpiram ida, kadang iji babaros nga nakarelasyon mo. Ay sus, kunamsa, mayat ti makirelasyon iti lakay. Nadungo ti lalakay. Ha? Anyalat sa wandagi ti taon nga inulakay ti pakirelasyonak manang. Apay ngamin nga dagiti tatao ti panunutam aya. Baybay amano niya ti bagada kanyam. Hanmat nga iso ti mangpakan kanyam. Kada kayong agina. Mama. Hanmon nga paluspusan ni Tata Amado. Sayang dayjay. Nawang pe asawa kakat agpaarmakan yan ha. May mayat tila kay nga karelasyon aning. Uri agpinos tata. Agbalin kanto nga naragsak tanadong tila kay nga karelasyon. Kankangro na ante amin. Nalawa di dagana. Apa kaslay del mo dya kabsat mo dyan lakay nga gar-aram kinkuana ba kay? Babaan lang ka lang, Robert. Napintas mo't na ito nga wagas ko. Tap numapan kanya tada ito nga balay. Anya? Ay sos, chocolate man ay takan kanang bakit? Tamabisin akmanin.
At siyempre, no, asawaan ni Tata Amado ni Aning. Alaan nan isuda nga agiin ay balay na. Kat data ti agbati ito'y. Di kapilitan nga bagitan dato nga balay. Nene. Kung nagpaison niya. Bili, baka talaga kin ka ba kay? Talaga anawido ka. Kat siyempre Siyak pa'y mati ko na. Kan may sa family house may mat datoy. O na, ni Aning tinangi patawidan na iti daytoy. Ta iso ti buridag. Hang nga mabalin data. Hang nga rason data burburidak ita. Basta sugsugak nga makiasawan ka ni Tata Amado. Tapno pumanaw dan itoy. Amaw, nga awan pan nakaikariken ka. Talaklakayak nga dayon si ka Aning. Ipalapal ko latta, to'y ayak ko. Parang si pawam latta. Tata Amado, awanin planok ama ki asawa. Natroma ak ngaminan kadagiti lalaki. Sabali ak kadakwada Aning. Ikaray, di kan tupaldaangan. Kat ibilang ko kaspudnong anak ko dagiti anak mo. Siya tito makdal nga amada. Tata Amado. Ay ayatan ka Aning. Ala, tapanunutag pa'y anaimbag day tata. Sige. Makaurayak. Uray ka sa kabayag. Tinapatag. At namak, Aning. Haan ka man mat nga kundi pa kipot si ka Aning. Apay, nasinaw kaya nga balasang ta kundi pangina kapay lang. Ha? Laglagi pa mga daduwa nga anak mo. Man o tilalaki nga mga klon iti handa nga putot. Isong aklo na makit din ni Tata Amado. Panunotam ti masakbayan dagi anak mo. Apay, maipay mo nga tate ka sa pulanda. Lawan katulong nga mamang padakal kanya da. Jack ay ayatan ni Tata Amado manang. Masursurum to nga ayatan ay na. Han mo gamin nga kita anjero pa na Jida na da kitam. Kan jidakal nga balay na. Manang. Sige kit din. Aklo namon. Tani. Han mo nga namnaman dato'y balay ta. Adun ti gastos ko ito'y. Ha? Apay nga agmulagat ka. Mas daw ka. Family house tayo mat dato'y di ba? Uwan. Ngumsyak tinang ipatawidan day dinanang kantatang manang. Ay, unfair dagi dyan nga dadakal ta. Tasi ka lang tinang tadanday ti datoy. Iso nga kamali da dyan ngay naramid da. Nabingay iti husto ti tawid ta manang. Basta family house datoy. Katangay siyak tinagastos para itipan naka-repair na bagyakon. Anya? Adun ti gastos ko itoy. Pina-extension na pa yan. Isang da sa bali nga pagyanan nyo. Sige, pumanaw kayon. Pagyanan mi nga rudan ngay, no papanawan da kamin manang. Iso nga rod nga kunak nga aklo na mo ni Tata Amado. Tado ti sanikwa na. Dakal di balay na nga pagyanan nyo. No iso ti pakiasawam. Ala, di ka nagsangit Aning. Di ka maranagan. Taduawan pa pananyo nga agiin na. Welcome kayo ija balay ko. Ijay kayong nagnaad. Saan tata? Nakababain mata. Saan tayo mat nga agayan ayat? Yung mapay ngagnaad kami ijay. Kat aklunan na kami nan. Tapno adan rasa unti pa nagnaad yu ijay balay ko. Ala na aklunan na ko. Di kay tupulos baybayan. Promise! At damat nakakita ka daaning kan lakay Amado di sentro, Fatima. Nagkuyog da ka no? Oh, aya. Kat anyat madamag ngay. Naka-holding hands damat ka no? Anya? Wow! Mayat nga roda no kasta. Nakapanunot matlaang siguro Taimbaga kon kanya nangawan karbangan da ito balay. Tadon ti gastos ko ito'y. Kahit imanugot. Hana, nga mawan maramidan na. Di bale, tadato lang matbalay kan tinagsaadan na ti mapan kanyak. Bagay na ti daduma.
Kat no ngay asawaan dan diyang absat mo. Kat mayat laon ay Ay, bukodan tanda to'y balay. Ta sigurado nga alaanan nila kay Amado ay sudang agi na ije balay na. Ne, anyat kagaram apeng ay may kaaning. Damag ko nga naglibin kayo kanon kanila kay Amado. Dakkel di balay yun Hanmon nga almanan dati balay aneng. Pangasim. Saan aday ta tigagarak manang? Umay kuyawis ti kasarmikin ni Amado. Ha? Ay paiso. Nakasta, talagang asawan na kan. Wan manang, pudno ti kunam iti, ama sursuro ti agaya. Bayat nga min ti panagden nami kin ni Amado. Ininot nga inayat ko, gapo iti galad na. Nakasingsingput unay kanya, kun kadagiti duwa nga anak ko. Kunak nga min kanyam. Nasingpat da dya nga lakay. Anya nga, di bak na ang katadtan. Congrats, aning! Bumangon ka ditan na Fatima. Aldawin. Kastalatta ka din, daramid mo. Agil ilad kalatan, ngagmalmalam. Ay, amumat nga madmaditirek nak. Kanayon nak nga maululaw. Han ko mawawatan ti bagik. Kanagado pa yan ti sugat ko ito'y bagik nga han nga magagasan. Ungaron. Ay, atan sa amotong sakit mo. Aggadil kamutan. Agkakabsotak nga kan kanayon. Unak ngaming agpa-doktor ka. Di mo kayat. Sayang nga ron ti kwarta nga pagpa-doktor. Sika ano kaya nung timatay, makamu ka. Rumwara nga ro din, tanda papanak. Papa naman aya. Kuyugan nak nga ron nga agpa-doktor at ahang ko nga kaya ti bagik. Ay, wrong timing ka man. No kaano nga da papanak, saka kundi pa doktor. Sige, taidagas ka pa nga ron iti doktor. Sakto mapan iti papanak numalpas ti check up mo. Ta ipalugan kan tulangan ije paradaan. Oh, adto iti allowance mo ije pagadalan nyo anak ko. Agyaman nak tatang. Inkayaban di adi mo, ta itulod kayon anak ko. Wen tatang, mabigla nga ron. Siya kung timang itulod ka dakwada, tapno makainan na kamot, Amado. Siya akon bakit? Tama banog kang agbanehaw. Isungarod nga insuro na agmaneho, tapno matulungan ka amang itulod ka dagiti ubing. Basta siya akon, sana balay, tapos idaglaang ti pagadalan da. Agyaman nakmanan iti kinasingpot mo kada kami nga agiin, Amado Agyaman nak, tadimtan ka iti biyag mi. Jak pulos pagbabaw yan ti panaki asawak kan ka. Pakaragsak paikit diday ka. Uray siyak mo't aaning. Agyaman akmat iti sasangbayo iti biyag ko. Nagbalinak anaragsak ga po kada kayaw. Aywan, makilugan akman nga rod, taidagas nak ijay ayandaman ng Fatima. Nabayag ajak nakita, inak kumustaan ti kabsat ko. Asino data? Siyak day to'y manang. Apay, di nak makita? Ay na, aning, imbag man tayo may ka. Ayawanan jakon makakita ading ko. Ha? Apay manang? Nakarong amin ang ti sakit ko. Diabetes ka kat naapektaran ti panagkita gapo iti sakit ko. Anya? Kat, nagpa-doktor kan? Agag-agas ka? Nagpa-doktorak ide, inikandak iti agas nga bayagan nga insardang kutawan mat kwarta kon. Ay, apay, ayan nila kay mo ngay. Nabayagan nga saan nga nagawawid. Jaka mo no ayan natantan. Sana nga nagawawid manipod na bulsakak. Anya?
Rubatan ka manang, tamapantay iti doktor. Hanan. Urayak latan ti papatay ko. Ay, saan na mabalin? Basta, ipadoktor ka. Dagiti agas mo manang. Tumaram amin dagito, Iwan. Di mo liwayan ti agtumar. Tapno umatiddag pa'y tibiyag mo. Ay, mababain ako na yun kanyam. Pakawanan na ko, ma. Ni, anyat ikidawam iti pamakawan. Pakawanan na ka, nagbalinak nga agom nga kabsat. Inagumak jehaan ko nga kukuwakat ni. Kasto matandi ng pambanagak. Ala, lipate mo day tamanang. No kayat mo, umay kan agnaud ijay balay. Taawan ka duwam dito eh. Ay, mabay na kaya asawam. Kabaalak matkiti nga asikasuan ti bagi. Kan saan nga balita dadang ijay kakasinsin kan kakaanakan tayo ito'y nga karo ba? Pasaray umaydak matkid di tultulungan ito'y Ala nga Rod, ngam na talaga adimon ka ba ilan ti bagim? Umay kan to alaan, tayawid kan iji balay mi manang. Ay na, kaya mo nakiti kinaimbag mo nga kabsat anim. Iso nga napintas ti biyag mo tatanta, nagmayati pa nagpuspusom. Baldaw lakay, apay no itagtan ti tawid dagiti anak ta, tapno adamot pagbiyagan da, masyanak ngamin kadakwada. Tamanipod nagpamilyada ka, marigrigatan damot nga sa politika nanda. Ket basol da, apay ngamin akong di pamilyada. Ket awan mo't gayam namnamaan da, pangalaan da itilamutan da. Kadi mo ngamin kaya tatrabahuan da ti daduma adaga tayo. Bukbuko da ngamin na trabahuan. Kabawilak at trabahuan, nga urawan kadwa. Ti kayat ko asawan, pagtitinulungan tayo kadagiti anak taaso kayan. Tapagbibingayan tayo mo't ti maapit. Ay, saan? Agsapul na iti sa bala pagtrabahuan da. Saan da mang namnama iti daga tayo? Tanay, si bibiyag tapay lang. Datate rumbeng amang sukay ka lagi jay. No saan da kumanakas asawa, di kadwata kumapay la idar dito'y balay. Ay, hanyan, tikas ta nga ugalim. Managing bubukod ka nga ama. Kaslasaan mo nga anak dagiti anak tay tikas ta pa nagsasaumag. Naging gay ta, saan nakasigurado. No putot ko dagi jaywan no saan. Naa, aday ta ka manan. Kasta manan ti bagamaon. Manipod babasit dagiti anak ta kasta ka na yung ti bagbagam. Pagatapan nak nga dalalakik ide kawamag. Anyat amok ngay. Karuprupam to pa dagiti duwang anak ta. Ngam kasta pa'y lang ti bagamay. Nagala sa panagpampanunot. Narigat tagtaltalek susi. Basta dakkel ti pamatik. Anasalis siya anak ide. Ije na tayon akong pare. Ayagtal na ka. Tilalawlawatem. Manon adi ka dati napalabas. Ngam di mo pa'y lamapuna si ti panunot mo day ta nga atap mo. Agat atap kalat ta iti angin. Nga uray laklakayang kan. Ne, apay akasta tila nga yung nga imay dito'y balay nanang. Kasla nagdagsan ti problema yung. Nabadtri pa kay balay. Apay, nagapa kayo manan kinitatang aya. Ay, makapasuron dya amayaw. Tila ipagpabasol na kanya kajakmat aramid. Adan sa bagbag tina. Sa bala talaga ti ugali na. Apay manan aya. Kasanaw, kanayon na nga isider ti kadat lalaki ka no di ka bubingan mi pailaan. Di na paila mapuna si ti panunot na ti atap na. Nga mangan ka no saan na kayo aputot nga agkabsat. Anya? Una yan ni tatang. Lakay kan bakit kayon? Ngumday tapay laang tibagbaga na kada kayo? Huwag nga roda. Isa masursurunak. Ang amawan kinapudno day dyan nga ipagpabasol na kanya kanak ko. Wen, nanang. Di kay madanagan. Tanairwam kamin kinitatang.
Manipod ubing kami, kastan timang mangagmikin ni Jimmy akabsat ko, ngay bagbaga na kada kayo. Tunggal aga pa kayo. Iso anarwam kami, nanang. Ay, nagagat, ja amayaw. Ngam no sumraw ay natilay pagpabasol na kanyak. Iso ang masurunak. Ala, paspasensyaan nyo lat na, nanang. Panunutin nyo latan, apasat ti panaglakay na ti kastingar aramidan na. Isubli kong te binulog ko ida bagasyaw manang Risa. Apay, adan bagasyo, Jimmy. Addan manang. Inggatang ko tay naglakwak iti mais amulam eh. Ala nga rod, apag iso. Maibibos matantay bagas mi ading ko. Hay, nagdiriga lagat ti kastya biyag tayo manang. Awan mo yun pagmulaan iti natangkin prutas. Tapno adda kumamot mailakaw. Nagbasit ti mulmulaan mi alot ti da katugangak. Uray da kami nga rod. Agsapsapol nga rod nila kay ko iti abangan mi adaga. Tamulaan mi kuma. Ngam awan mo't mayat nga agpaabang iti daga na diti lugar tayo. Awan kanot sukayendan no ipaabang da. Ay, nalawa di daga tatatang. Hindi na mo't keta makimula tayo dyan. Ay na, amumot ng tugali di amata, Jimmy. Kaya't naabukudan tikita di daga. Baybayan talagtan. Narigat akong kontraan ni tatang. Apay nga taakas di ta amata manang. Kaslawan pakibiyangan na kadatang anak na. Dila bagbagi na ti pampanunutin na. Panunutin talatan, apasat ti panaglakay na ti kasting ugali na, ading ko. Di mo gurguraan ni tatang tamadi. Ay, makabanlog mo't ti agarado. Kahit kabalampay, ibagam no di mon kabalan, tagpatulong kan kada Jimmy nga anak taken di asawa ni Manang na. Ay saan? Aginggat si bibiyagak. Siyak lang, timang sukay iti dagata. Urayin da matayak, sa da masublat jay suksukayak. Naglalay nga tanangay, agsalukag damot tapno madanday ti sanikwa. Baldaw! Gapo iti kinagagat ko, iso anagatang ko nagidalaga. Saan ko at tinawid nagijay ka nagitidadakil ko? Gapo iti panaggagat ko. Panaggagat ko na tatinultulungan kamot idi nagtrab-trabaho. Anya mo latin na itultulong mo ngay, susi. At ado nga amang tirigat ko. Iso na dantay di kasi kalawa tinaga. Bunga amin tilingit ko dagijay. Sa ita, laklakan dalaan nga alaan titawid da dagitang anak mo. Uray ko ma, o sigurado aputot ko ita. Kahit aking putot ko makadakwada, no sana si ka. Mangrugi ka man ako nakaon. Kadyay na tayo na kumparik Kanayon nga umay dito'y balay na di paripitong. At daawit na nga arak. Kanayon nakabartekan. Tagayam, adda sa bali a plano na. Plano yu adwa. Tano na barte ka kon. Gundawayan yu matan tagaramid iti saan ang may parbang. Nagrugit na talaga ti panunot mo, laklakayan. Aminam nga minan susi. Agin didi ka pa ilaang. Mapakawan kamot kat no aklo ng tagpaisaw. Ayawan taklunag, tawam mo't kinapudno dagitang ay pababasol mo kanya. Adda, mabaing kala siguro ang mga klon iti amin. Iso adyak amaw no ikak iti tawid dagi dyan anak mo no saan. Tasan mo asigurado no putot ko idawan no saan. Pagduaduam pa'y laputot mo idakat imala dalawunay kang ka. Inalaga tinalawa mo ging mau. Tidak kalamatam. Kantilog pap nga gung mau. Ni, uyawan naksamot susi. Saan kang uyuyawan? Ibagbagak lang tagpaisaw. Karuprobam lang ardag dyan naktan kastapay latisawam. Di nakman pagbalin na nalalaki raw. Tauray no kasta tarupam. Ganday taugalem, inananusan ka. Nagbalay na kanapod nung asawa kang kabal daw. Aho! Kita man dyan lapayag da. Nagdadakal. Nagdakal tilapayag da iti kumpare. Iso timalaandasan na siyak. Diyaka mukhang ka. Di ta ka manlangan. Jimmy, lakay. Ninanang matyaglot-luto iti kusina. Uy, tapi manaw manan iti balay.
Apay, nagapadamanan ka ni tatang. Sumanao ka naman ng ni tatang. Iso pinanawan na. Apay mga minakas dyan ni tatang mo. Tilay sidsidir na kaninanang. Kanasing pa mo ni nanang. Jackpot yun na maaramid na timang lipot ka ni tatang. Ay, ngarod Sa bali kami na talaga ti ugali ti amami. Manipod ubing kami. Kas giant style na. Pudno nagagayt. Kanun saan anabisyo. Di na pa'y kabilan di namin. Ngamdyang iwat na tayo ti problema. Narasaw ti pa nagsasauna. Kanun managatap. Ay, kaasi mga ron ni nanang Imbak-bakit na ti pa nagkonkonsumisyon na itisidong ti amayong. Uli ngarod Iso nga adayo, tirik namin ginitata. Naunod, ubing kami. Kanayon na kami abugkawan. Pasitla kang malimigin ni manang ko. Bugkawan na kami. Di minarik na. Ti panangipatag ti maysa nga ama. Bakit? Talaga kit di nga agom day nga asawam ama ng susi. Naagom iti daga. Pati anak na, imutan na. Gapo iti kinagamrod na. Ay, jak amoy ti dayja abayaw mo, Elsa. Madlaw adinan kabailan asukayan ti dagayaw. Ngam ikarkarigatan na pailaeng. No idi kapigpigsaan na, wen mabalin. Ngam no itatalakayan, ay sos marigatan nun. Kimutong pay ngarudan. Kunak ngarod nga itadnan ti tawid dagiti anak may. Tadamalat tamabati para kada kami ngam di namat kayat. Wen ngarod manang. Kaasi mo dagiti anak yo. Marigrigatan da. Takasano, awan mo't daga asukayin da. Tadi mo't ibingayan ti amada. Ay, jaka mo nga rod no kasano ti pamaya ka mang kumbinserita sa wakading ko. Rayan niya ti bagbagak, di nakmat ipangag. Ibagam, adi na maitugot ti sanikwana numatay. Ay, naimbagak kamin dagitan. Ngamawan latta. Natangkan latta ti pangedang nakabagays. Jimmy ading ko, amang ano kayat mo ti agabroad? Sumurot ka kinibayaw mo amapan agaplay. Ha? Una. Kaya't ko launay ama na. Ngam kwarta ti problema. Awan aramatag. Agsapsapol da pa'y iti kadwan nila kay ko nga agaplay. Di kasinsin nila kay ko ti agsapsapol iti aplikante. Nangato nga minti saad na iti pagtrab-trabakwan na ijay abroad. Kastaya. Alaman nga ron manang. Kaya't ko Kitno arapahap ko ti maka-abroad. Porta lang amin ti problema. Tawan mo pangalaak manang. Isuda ka no ti makaam mo iti amin. Bayam tay bagak tokin nila kay ko. Taag kuyog kay itong agaplay. Dede. Ay sos, lumamag gaya man. Ay, nagsapa ka na bimangon lakay. Kanya nasapa, naladaw pagit din Di nakmairining, kunak ariingin na kamasapa. Nasipngot pailaan. Masapo lang marugya akong tagmula, tap numalpas ko dyan mulmula. Kamangang kapay Inton aldaw ton, sayang ti oras. Sige. Babanaon! Nasakit man ang tityan ko Apay mo na ito'y atyan mo agkarasakit. Kasano adag sakit, kataglablabas ka matitibisin. Di ka pa'y mangmanganan no daduma. Ay, manaktak mo namin dahi tapan na nga niti trabaho. Imbis nga do timalpas ko, barang makatsambata iti naging apresyo tinatang. Di mo ibusor ti bagim iti trabaho, lakay. Kita man tayo suram na nagkutungkan. Apay numanangdan kalangan iti kaduam agtrabaho di talon. Saan? Sayang ti itangdan. Idulin talangan Manangdan ka iti agtrabaho. Kalpasan na. Sinsinanto mo ila ti trabaho da. Lugi, tigas na. Di ka mangarod matulungan. Tanay nakapsutak mo ito ngagtrabaho. Nalakaak mo ito na mabanog. Kabalak mo kindi. Nga oray siya ngagtrabaho. Nalakalang na ita. Hello Jimmy, kumusta ka dito abroad? Masaya atlat na bakit?
Naging Christmas ng disuldomi kin ni Bayaw. Ay, kastaya. Wow, kanasayat nga ron ano kasta? Agpawitak man ng bigat bakit? Ingkan to gumatangan iti materialis. Agipatakdertan iti balay tayo. Ay na, nagsayaatin lakay. Kamaudyanan na. Makabalay tayo matlangan. Saan ta na makipagnanaad ka dagiti dadakkel ko, Jimmy? Kung bakit? Ikararag taan na salon at pakanayon. Tapno napigsatan at nagtrabaho. Nang runa kanya. Wen lakay. Kasta ka na yung tikarkararag ko. Napintasan ti balay yung Arisa, anak kaw. Kanadapay lugan yun. Ungarod nanang, uray da Jimmy. Gimatang dan itilugan da, idinalpas di balay da. Ay na, maragsakan na kunay para kada kayo, anak ko. Ti amok narod kat agnanayon ti kinamaragrigat mi nanang. Ngam kala at matan ti idudur as ti biag mi. Nasungbatan ti kanayon nga ikarkararag mi kinilakay ko nanang. Wen ay na, sapay ko matagtultuloy ti kasta pa nagbiagyaw. Kat uray no pimbintasan ti biagyaw. Agtalinaad ko malatat ti kinapakumbabayo, anak ko Di ka ito ko magbalbalew. Saan to ang mapasamak dayta, nanang? Rombeng lang agyaman da kanya. Nagijay nga anak mo susay. Tapay manan. Andayain tulong mo kadakwada. Iso din mo ras ti panagbiagda. No saan aga po kanya? Saan da ngagpursiging agtrabaho? Imbag tadyak imbingayan ida iti sukayan da adaga. Naka-abroad da nga ta. No addadalaang dito nga aggamgamulo iti daga. Iso adakkel ti utang da na imbag anakam kanya. Siyak tinang pwersa kadakwada. Tapno agpursigi da nga agpabaknang. Kahit anyat planom iti sanikwata ngay. Kaano ngay nga itad mo ti pan nakabagi dagiti anak ta adaga. Lakay kan, di mon kabala na trabahuan dagijay. Wen, alain dan titawid da. Ngam, bayadan da. Nga, apay ngay pabayad mo katawid da nga road. Ba, nang damutan, kabailan da na bayadan da ita. Uray ilaklakata ti preso na, tawan mo't sabsabali. Anyaman day ta pampanunuta mon baldaw. Kunak man no nagbalbaliw kan, nga may sumulat ta ti ugalan. Agturay mulat ta ti kinaagom mo. Apay ayakas ta ka. Ketbak nang dangarudan. Tulong damutan akadataan na gandak da. Iso abayadan da, titawidan da aldaga kadata. Nalakalang, ti panangilakaw ititawid yo anak ko. Uray, i-half the price kon, tawam mo't sabsabalay. Pasensya kayo no pabayadak titawidan nyo. Sana balay, tanapintasan ti biyagyaw ngagkabsat. Dadakkelan, jay balayaw. Kanadapay lugan yaw. Adrapay ka no, nagatang yun adagayaw. Pudno aya. Tatang, adain lako da kada kami adaga ijay abagatan. Uray sak tatang. At damot nagatang ko adaga. Yung san unay analawa. Imbes asabali ti paggatangan niyaw. Da kami laen tatulong yumutan ka na kami. Tapno may patarimaan mi mamut ti balay may. Tanay, di pa'y maripiran. Sige tata, agpagatang tayon to iti materialis. Tay patarimaan yun ton ti balayaw. Sige, tapag tinulungan mi kini Jimmy ti magastos para iti dayta, tatang. Ay na, alaman na rod anak ko. Ay na, kabaudyanan na. Pumintas mo't lagan ti balay may. Agure kayo. Anya dayta? Isaon, ti bayad ti tawid yaw. Wanaw, sa bali pa iti itadyo abayad ti daga nga ipatawid ko kada kayo. Kat uray sa bali pa'y dayta, tatang. Nasayaat nga rod, no kasta. Kahit itid mo nga rodan na ti daga atawid da, tabinayadan dan samot tanday jay. Yak amo ano bayad da dayjay, wano intad dalaan. Tanya kumangay, siningir mo nga rod ida, di bayad da dayjayan. Di da mo lamasang agamulun dya daga. Iso ahabang si Bibiyaga. Siyak pala timang gamulo ka daga jay. Anya, kunak man no itad maun, isa pinabayada maun.
Saan da nga rod ang masangaw? Sayang no mabakante. Mula akpay Isupay ti mapaglakwan tayo ti maimulay siya. Baknang damo ilagay. Sandan ang pakan tagtrabaho iti daga. Tsaka mukhang ka. Nagrigat ka kasarsarita. Di maamo ti mabagbagaan. Padalusak tintero adaga tatamulak itinateng. Anya, mula amamen. Naglawa. Kabalam nga raon. Wen, manang danak iti uray maysa wenno dua katulunga. O sarag ti kwarta nga intag dagiti anak ta nga imbayad da iti tawid da. Ket nagkurang da jay, umutang Di ka lamabutang agutang-utang. Sa nabali at mabayadan mo. Kadwag tagmula. Tapno adunto ti maapit ko. Naglawa mo tanji minulaan ni tatang nanang? Ay, wang nga roda. Nagdakkel ti puunan na iti dayjay. Gasot-gasot aribaw. Imutang pa'y kiidia. Nagdakkel ti utang na. Anya, apay asaan anang ibaga kada kami. Apay nga imutang pa'y laang iti sabali. Ay na, kundi pride mo ta mayaw. Kabalan na kanutag diskitar iti kwarta nga oraysan yung ikan. Ay, anyan ni tatang. Nagalas ti pa nagpampanunot na. Laklakayan na di agbalbalew. Ay na, nagpinsama itong titudo bakal. Kasano na ito yun nga Anya nga ron nga kada bagyo na. Ay na, awanin nagitimulak. Nadadahil dami na Kasano nga jay puuna. Sapay dakkel ti utang ko. Makamu ka? Tulungan nakbat agang panunot iti solusyon susi. Anya taramiden ta. Ingkatungkalan, nagijay mulam. At nusan na madadahal. Sagay sa matungkalan. Nagkunang amin kang agmula kay tikas jekado. Problemam daytan. Kasano nga ay paribal daw. Agbayad kan atanay. Kasapulak matan ti kwarta. Awan pa'y nga rod. Nabangkrap mat jamulak. Ta dinadaal ti bagyo. Awan bibiyang kau no nadadaal wano anya. Basta no anya titulagan ta. Iso titungpalan ta. Inikan kan iti pawayway. Ngam awan matlat ta. No di ka pa'y makabayad. Nasaysayat lang nga idarum kan. Ay kwa. Sana kababay ti may darom-darom. Agbayad kang arudan Awang magarod pagbayad kumare. O di na dumadagam ti pagbayad maun. Day talaang ti amok a solusyon day ta paray. Yeah. Talaga ka di adikan malapdan danay. Mga sawa ka na talaga. Ubing kapay mo't ititawon mo at 30. Ngumapay ay ang aganat ka mga asawa anak ko. Lumakaya ko ni tikas tatawon ko nanang. Kahit kumutin ti madan iti bugod ko a pamilya. Nay, di kagsangit ananang. Mabalin mo pa'y nga ibabawi tinatulag na kasaryukin ni Emma. Agbabawi ka nanak ko. Apay adiyo kaya't ang mga sawak nanang. Apay, diyo kaya timadanda po ko. Kaya't ko ngam saan pa'y ko mga ita. Sa anak pa'y anak kasagana anak ko. Di kay madanagan. Tanasimpet, diagbalin amanugang yo. Nga ta. Ang mga noagin sisingpet lang. Kan may sa istambay mo. Awan trabaho na. Diyay ko mga minpadam a professional at inaramaw. Anyamot day jay ngay. Online selling, ti trabaho na nanang. Awan latamok dita. Kampay idilaang mata. Tapnum ako na nga dapagsapulan na. Ngam kinapudno nagayam. Kat nagbasit ti maganganan siya na ijay. Nanang. Ay, uray di ka kumamangas asawa anak ko. Awan kadwa kun ano mga asawa kan. Di kay ka di madanagan. Tasaan da kayo apanawan dito'y balay. Promise anak ko. Dito'y kayo nga agnaed iti agbalin nga asawa. Uy, nana. Promise.
No kasta, ijayan balay ti pagyananta, Dane? Apay, di mo kaya dito balay? Di ta kumapay panawan ni nanang, takaasimot Emma. Nagpakpakaasing ngamin at di ta panawan. So nga ijay pa'y balay ti pagnaedan ta. Wen ano iso? Si kati matungpal ta si kamat ti lalaki. No siya kakapas pasurtak langgang ka. Agyaman ak Emma, saan ka narigat akasarsarita? Wen Danay, talaga akas ta tagasawa. Masapol nga agkasundo ta, tapno maiwasan ta tagapa. Wen Emma, katagyaman ak, taman nakaawat ka nga asawa. Agluluto kay magaya man nanang. Wan, tanagladaw kagayam nga gririing. Imbis nga ilutwam iti kanon na di anak ko. Saan mo? Ay, sorry nanang. Ngam, nasapa pa'y magkidi Anya nasapa, lumawagan ni. Mabiit ti oras itan. Mala, aglisi ka dito. Taidadangak iti pagdigos di anak ko. Tapno saan amaladaw ngagtrabaho. Ay, siya ko nanang. Ay saanin? Siya ko. Tamangan no isuntukit dit isidsidir mo no kwa. Mala, ingka ituloy ti maturong. Tasya ti mga sikaso iti anak ko, Emma. Saan ako na makaturong nanang? Aglabak lang arudan, Jay kawas mo lang tilabaam. Talabaak to jay kawas mi nga gina. Agwalisak pa nga na nanang. Ay saanon? Siyakton ti agwalis no madamdama. Ingka kidi agtugaw ijay salas. Agbuya ka iti TV. Agsikawil ka. Amangan no kayat mo pa nga itimplaan ka iti gatas. Wano ka pen. Tapno ma-enjoy mo ti agbuya iti TV. Kayat mo, Ha? Ay, ni? Saan mo to na nanang? Ato yan ti kape manak ko. Intimplaan kan. Kan inggawan kan iti kanang. Well? Ay na, baybayaan nyo na ni Emma ti mga ramid kadagita nanang. Agina na kayo kitde. Baybay anak ka dila ang anak ko. Pagrebengag, kan pakaragsakak ti mang serbikan ka nga anak ko. Bayam ajay asawam ti aginan na. Tamadlaw mo't asaan ang nairuwam iti trabaho. Nairuwam ni Emma iti trabaho. Nagagut day jay nanang. Basta di naklapdan ang mga sikasukan ka anak ko. Wan, pakaragsakak day to ng aramida. Nay, an-anwam day talupot, Emma. Punasa man nagayaytawan nanang. Tanay nakataptapok matan. Ay saan? Di mo pa kibiyangan dagijay. Sakton timang punas ka dagijay. Anya langan nga teramidak dito balay nanang. Paritandak mga gumura dito Kasano nga matulungan kayaw? Ultima agwalis, di yung makaya nga agwalisak. Kanuragin naw, di da mapaginawan. Ingka ki di maturog. No di ka makaturog. Ingka agsik kawil nga agbuyay ti TV. Bayam asyak ti mga sikaso ijay anak ko. Tanakairuamak ti kasta. Ay uwang nga roda. Makamu kayo nanang. Uray kasano tayat kong agtrabaho, di da mapagtrabahuan. Agungat kayo mag. Ay talagang agungutak, nagpilit kang agtrabaho, Emma. Basta agtugaw ka laang. Alaam di dakkel apayabyab, taagpayabyab kang agtugaw. Agsenyorita ka laang dito'y balay, Emma. Nay, napayasan mo akadwa di asawam. Nagawid dito'y balay nga anak ko. Wala ta, ada trabaho na. Awang mamarami di jay balay. Makaburing mo tagsiksik kawil lang ijay. Makabanog mo tagsik kawil lukwa. Ang niya, apay, magsiksik kawin lang, tararamida mi dyan balay na katungangam. Di ka tumulong iti trabaho ijay. Kat, saan mo takayat siya balayan nyo agtrabaho ak tatang? Ultima ginaw, di na ipatrabaho kanyak. Kunana mga agsikawilak ka no lang iji salas nga agbuya iti TV. Wano agsilpon kas jay. Anya? Oh, imposible mo dahi na. Ay, naposible, tatang. Kaya na siguro dya balayan nyo, Iso di nakpagtrabahuan. Naimpusuan mo lang at atikas tiyang aramidan na. Amangan mo no, tis-testingan na ka lang.
Apay kumatistingan na pailang kasawa na kung diyan na. Amom lang nga ya. Ay naima. Uri kas jay bagbagan ni abalayan ken ka. Agdisnudo ka latang agtrabaho. Tumulong ka ti trabaho ijay. Takababay, nagtugtugaw ka lang ijay. Di nangarap kaya ngagtrabaho akmat. Iliblibas kung dupit agwalis no na duma. Kaya nang ngamin di abalayan nyo tatang. Man tikas di katugangan. Lab na ti manugang na tapagsiksik kawilan na lang. Nay, Mari Paula. Si kamang magtagwalwalis dito parangan yon. Kalkalpas mo sala naglabay tay. Day, si kamot gayam Marigarda. Ay, wun man, tani. Awan mo't katulungak ang mga ramid kadagita. Anya, apay di manugang mo ngay, di nakatulungan. Awan ang muna day di trabaho. Agboya iti TV kan ag cellphone laang ti trabaho na ditoy. Na, apay ngay. Sadot ay di manugang mo kumaray. Ay, perme. Super sadot. Iso siguro ti kasadutan kadagiti amin asadot. Ay, na yan. Kasi mangarod ni Dani nga anak mo no nakatumpong iti sadot nga asawa. Wan nga rod mare. Iso asya kung ti mga aramid iti responsibilidad ko mati asawa na kunkwana. Kat no trabaho kamin mare. Agluto, aginaw, agdalos kan aglaba. Ay, madi ati kasta. Bagam aji manugang mo. Ay na, no adda panunot na. Uray saan abagaan. Agdisnudo at umulong. Ngam saan mo, boy-boyaan naklaang agtrab-trabaho. Anya? Kas ita, aday jay salas ngagboy-boy iti TV. Uray in kasiripon mare. Nakasikawil ijay. Nakarelax. Senyorita dito'y balay daya babae sika. Hay, no siyak takin manugang kunkwana saan ngagbalin ti kasta. Baybay aklatan. Nasing petak ngamin akatugangan. Iso ajak apaan di manugang ko. Nga uray nakasadsadot. Ipagpagapok ijay anak ko, kumare. Dani anak ko, umay kamanganan. Ano ti masidana? Ay na nagpaksiwak iti karpa ken bunog. Insursurda nga inlako itay dagita. Apaw, nagimasay. Kahit ayan nga ija manugang nyo. Umay tulatan no mabisin. Nabsog pa'y siguro dayjay. Tanagado ti kinan na itay amais ken suman. Nagluto ak ngamin iti suman itay. Kat ado ti kinan na. Kastaya, aywan na. Apay nga adi yung pagtrabahon ni Emma dito'y balay. Baybayaan nyo nga agtrabaho. Tapno matulungan na kayo. Ay na, jak kayat ti agsao, Dani. Taamangan numasair ti rignam. Ngam nadlaw ko ngamin, asaan an nairwam iti trabaho di asawam. Kaslasinsinan amin at trabaho na. Iso asyaklatan ti mga ramid kadagita. Kanadlaw ko, talaga nga dasadsadot na anak ko. Ha? Mangan takit din. Mangan tulatan di asawam numabisin. Nagswildo kan, Danay. Naibusan ti karga ti Rafe. Bakit? Mabit lang. Mabit lang, Danay. Siyak ti pang tidam iti sweldo manak ko. Ha? Yag mo day ta. Amo, Mema. Siyak ti mga arame iti pagrubungam kas asawa. Siyak ti mga asikaso kini Dani. Siyak amin. Ultimo brief na. Siyak ti mga lablaba. Iso asyak nga ro ti adaan karbungan amang igam. Wano pang tadan na iti sweldo na. Nanang. Agudwa kayo lang kini Emma iti sweldo. Ay saan? Siyak laang ti pangirimitam iti sweldom Dani. No asino tagrigrigat ang mga asikaso kan ka. Iso ti pang tadam iti sweldom. Ha? Siyak to, dagpalingke, taamok dagitigat-gata nga kanak ko. Tano ni Emma, ang mga nudi na maibudget ang naimbag ti kwarta. Madlaw ngamin, agastadura. Ha? Kantap no ibagakan ka, anya, Emma. Idi barupay to'y anak ko. Talaga asyak ti para igam iti sweldo na. Iso apang nga asim, tadi mo pilitan ni Dani amang tad iti kwarta kan ka. Ha?
Apay nga kas jay mo tibagbagan ni nanang danay. Ala, paspasensya amlat ako man ni nanang. Di mo ko matutupan. At nusan kayong agapa. Habang bumaybayag ta dito iniinot mo na makitkitak. Wano mamamwak tagpay so nga ugali ni nanang mo. Plastik mo gaya. Ingrata pay. Ha? Kundi ati pa kanyak no kasi ngagtrabaho ak dito balay. Gaya man da sa balay plano na. Kat si kamat, apay nga ngayon mo amin nga swildom kang kuana. Ala. Sana bale. Ano sumarunong agsweldo akmanan. Bingayek to nasigod ti sweldo. Tapag bingayan nun to. Syakit di ko matinumero una pang tadamit ti sweldo ma. Tasyak ti asawam. Apay nga makising-singit mo di inam. Ala, bayam takasaritak to ni nanang Emma. Apay akasta ka itanda ni. Saan ka mo't asigod akasta Awan mo't apulos reklamom, nuited mo kanyak iditi sweldom. Nanang. Apay, sugsugsugan na ka di asawam. Manipod ng asawa ka, kasta ka mo't tan. Nanang, sa bali iti baruak, sa bali itan. Adan asawak. Iso arumbang ati asawak, ti bangigam iti sweldo. Apay, iso ayati mga aramid iti pagrebengan na kas asawam. Saan mo ta? Siyak amin ti agluto. Aginaw. Mangisagana iti kanam. Pagdigos mo, pagsukatam kanamin nun. Iso asyak nga rod ati rumbang apang tidam iti sweldo manak ko. Nanang. Papanawam lang ti asawam do kasta ti ugali na. Reribok lang day ta babae iti relasyon tangagi na. Ibaga may asawam. Talumasin kayo lang iti pagnadan anak ko. Narigat ti kasta. Ada makibibang ka na kayong agasawa. Nagmadingarot ti ugali tayo nga balayan nyo. Iso magayam nga pili na trabahuan dagiti trabaho kay Jay. Agpakitang gilas gayam ka nila kay ikaw. Tapno iso ti pangtadan ni Dani iti sweldo na. Aha, bolok nga style. Padasimlat na ngay singasing kinidani timbagak. Masaya-saya at nulumasin kayong iti pagnadan. Tapno maramid yu ti kakayat yaw. Narigat no at nakabalayo aman nakibiyang anak ko. Talaga gayam anapatpatag day ta nga asawam ngam siya nga inam. Agasam day ta. Panawan nakpay gayaman ka pwede day ta babae. Nasaya-saya at nulumasin kami. Tapno ang mumi ti addaken awan kada kami nanang. Kat kasano ak nga rodan no panawan dakon. Di kay madanagan. Taikan kayo iti pangrugyan nyo. Ag-business kayo. Makamu kayo na niya business ti kayo arugyan. Tapno adda pangalahan nyo iti pagbiagyo. Anya. Hindi kay madanagan. Ta, kanayunag to ti mangsarong karkada kayo diti balay. Sige nga rod Manuaya titid mo apagpuunak. Nayunam nga rod Tama nga no agkurang. Una nang. Anyat plano yung business aya? Kwa. Uray sari-sari isturlatan Kan aglako ak iti agdudumaan ateng. Prutas kan ikan kas kada karne. Mayat dito'y sango ti balay. Tadaalan dito'y. Kan ado ti lumabas. Ado lakit di ti gumatan. Sige. Matumbal ti kayat yaw nanang. Hay, nagpintas kan Paula? Ha? Ay sus, apay apawla kun ko ng matlatan kanyak si Kaprimo. Uy, tanabayagan nga agayatakin ka Paula. Ha? Agtal na ka man. Di nagpaglulukwan si Kaprimo. Saan man? Inlimod ko ti panagayat ko king ka Paula. Agtal na ka man. Labas-labasan nakla idi. Di nagtupay pampansinan idi. Sa itataad dan istor ko apag tagilak ko. Saka kundi aram kanyak. Daytoy samat istor ko ti almanang primo. Ay, saan mo ta? Nagalas mo ti pagkitkita am kanya akong Paula. Basta, agayatakin ka. Sapay ko nga, tadda ti panaka ikarik di tapusom. Please, love me too, Paula. Danay, nadamag maun. Tay. Di maipapan ka ni nanang kan ni primo akalugaran niyo. Ha? Apay ni Primo Emma? Agar-aram sa kano ka ni nanang.
Kat kasla ko na nga inaklon ka nun ni nanang kagab-kabalaydan. Anya? Kat isuda ka no tagbambantay di istor ni nanang. Anya? Ni. Kasano ko maana pasamak ti kasta? Posible. Kasla jackpot siya natutupan ni primo ni nanang. Ingkan to damagan anog pa iso. Tapno mapanagnagam tagwarwara sa damag. Baybay andak iti kayat ko nga aramidan, Dani. Kasapulak ti kadwa, tapi nanawan dak nga rudon. Iso nga inaklon ko ni primo. Nanang, sigurado kayo nga ayatan na kayo ni primo? Wan, inaram na nga rod no di na kay ayatan. Mala, makamu kayo nga rod nana. Gamsapay ko ma, tagnanayon ti kinaragsak yo. Sapay ko ma, tadin tagbalbaliw ni primo. Nasingpet ko mga rod akanayon kada kayo nanang. Dahito lang ti kita ti store mo itangal daw, Paula. Una, tabasit mo ti customer ita. Sapay ka sa pulak ti kwarta, Paula. Kunak no agdama itid mo kanya. Ha? Apay no, inka dumawat ijanak mo. Awan pa'y mo't anak da. Naibagam ka din ni Hilda ti bilin ko. Noel, alpasen si Rantaw. Inawaga kita. Nasaya at garod no kasta. Ha, mabit man lang Noel. Apay ka di, sir. Isagtang mo matilugan. Wan, sir. Nakitam di balasang analabsan ta. Ha? Uwan, sir. Apay ka di. Kaya ko mamamon sino dahi dya babae. Mabit lang nga sir. Tayat tras ko tilugan. Ano ti matay-dayaw anagan mo, miss? Elvira tinagan ko, sir. Sa dino ti papanam, Elvira? Ay, kwa, ag-awid akon. Sa dino ti pagawidam aya? Ita lang, sir. Lumugan ka, ta itulod da ka. Ha? Ay, haanan? Kababain matkada kayo. Isupay kit di nga pakataktakan nyo. Lumugan ka kidditan eh, nakapudpudo. Narigat ti mahit stroke. Da kami ti makaammo amang itulod kang ka. Basta itudom, no sa dino ti balayo ditoy. Ditoy matgayam ti balayo. Uwan, sir. Ay, sumrak kayo at kape kayo, pay. Ang mga nuada agunget. Ay, ninanangkol ang tikadwak ito, sir. Lokasta, awan pa'y nobyo, wano asawam. Awan pay, sir. Nasayaat nga ron lokasta. Ay, sumrak kayo nga ron pay at kape kayo. Saanan? Alda nga minapatagalakad ko ita. Intun maminsan tulagan. Sige nga, Rod. Agya manakmanan iti panang ituludyo kanyak niya. Asino, dyan ang ituludkan ka, anak ko. Sir Anton, matinangag ko nga nagan na. Diyan awag di driver. Nagpigkat mo ti panangkita na kan ka, anak ko. Kurso na na kan sama. Tila ibagbagayo manan. Katuan mo, kan madlaw abak ng dayjay. Ay sos, di mon paluspusan no agaram kan ka. Bak nang angam lakay mat. Uray lakay no baknang. Anya ngay, inala na ka di ti numero ti cellphone mo. Haan mat nanang? Ay, sayang. Kasanungay amaaram na ka, no awan mo't gayang pangkuntakan na kan ka. Isagaram tilugan, Noel. At napataga papananta. Ha? Sa dino, sir? Iti ayan de Elvira. Kursunadak na dya balasang. Kaya't kung armam, dumagasta iti mall. Hinton madamdama. Tagumatangak iti pasarabok kinkwana. Naimbag nga oras mo, Elvira. Adto iti pasarabok ka. Ala, da kayo matkayam, sir. Sumrak kayo, Agyaman ak, Elvira. Nakaumay kayo, mat. Diretsahan kan, Elvira. Agayatak ngamin kan ka. Ah? Damo pa'y lapan nakakita kan ka.
Kat nakarik na akong itinagpaidoma para ken ka. Ay ayatan ka. Ha? Duwala ang alawas tinapalabas manipod nag-amam mo tayo, sir. Saan ka ngamin amapunas iti panunot ko? Iso nagdesisyon na nga umay dito balayo. Ha? Kat sakpay ko ma, tadapan na ka ikariken ka, Elvira. Makatawanan nga agdatdaton ni Anton ken ka anak ko. Anya ti planong aya. Ay, idi pa lang nga ibagbagak kanya na nga isardang nanti ag-aram kanyak. Ngam nagtangkan matjaulo na. Ammo manak ko. Di ka marigatan nga agtrabaho. No dayjay nga Anton ti pakiasawaam. Hanak matla nga may kasar ni Anton. Tahan pa'y nga anal dya kasar da iti asawa na. Di uray di na ka ikalaysa. Tinapatag kat mairanod ka iti kwarta na. Anyan to langan nga ti panunutan dagiti tattao. Ibagadan to na nga rupat kwarta. Ay na anak ko, bye-bye am ti sawon ti tao. Agpanunot ka. Daytan ti solusyon ti parikot ta. Di mo ko masayangan ti gundaway adimtangkan ka. Alan, anak ko, aklo namon. Makitan tulad tananang. Agyaman na, Elvira. Inaklon nakmutlaangan. Ay ayatan ka unay. Ay, nini. Ala, anak nga arak ko pa na. Kababain ka dagiti aglablabas. Ay, pasensya ka. Maragsakan ak ngamin. Ito ta inaklon lakon. Mabalin ka din. Nga agnaid kan ijay balay. Isardang mamutan ti panaglakom iti palaman. Hanmat nga mabalin nga panawak ni nanang ko. O di kulog mo ni nanang mo. Ay, mabalin aya. Wan, awan ti parikot kanyak. Agnaid kayo nga ginay balay ko. Jak impagarup ang mga asawa manen ni Sir Anton. Napintas mo nga may dyan Elvira manang Hilda. Napimpintas ngam tiim mo ng asawa ni Sir Anton? Wan, napudpudaw dyan. Amangan mo't no napudaw lang. Makitam daw no umayda dito. Agnaid da ka numot iti mansyon ni Sir. Anya? San ka di na ibaga ni Sir King ka? Awan mo't nadakdakamat ni Sir Kanyak, Noel. Ama no ibaganan to mo laging ka itong madamdama. Dakalaunay ti balay tinubyo, manak ko. Nakitam ka di silid mo, nanang? Wan, ay na. Naglawa. Adda pa'y gayang babaunan na. Kunak tumot kan ka, anak ko. Awan pagbabawyaham no aklunum ni Anton. Mairanod ka iti kwartana. Kat oray mat si ka, nanang. May ranod ka mat lang. Ay, wala. Tapno mapadasak mo't ti agbyag akasladon niya. Sakbay amatayak. Oh. Toy, Elvira. Kwartam. Ni, nag-adon nga dito nga kwarta. Agpasalon kayo kininanang mo. Ag-shopping kayo. Mangan kayo, Jarwar. Agindoy kayo mo ta. Tapno saan kay ama boring dito'y balay. Sige nga, Rod. Agpasalon kami man kanina ng inton bigat. Tiyang kayo anya, Anton. Awan terumba nga pagyamanam. Tagasawatan. At saan lasi ka ti suportarak. Agraman tinam. Kasta ti panagayat ko keng ka Elvira. Agyaman nga talaga, Anton. Wow! Bagbagay mo matlaw na data kulay ti buhok mo, nanang. Agpaisaw. Wan nga, Rod. Aglang lang nga kayo matan nga teenager. Uray si kamot, anak ko. Bagay mo ti unat abuok mo. Ad-adda apimintas ka. Sa dino nga, Rod nga te, sumarono nga papanan tayo. Ado pa'y matikwarta kay Toy. Ag-shopping ta. Kalpasan na, manganta itinginginaon a restaurant. Amoy ho ayam matag order iti kasta.
Nalakalaang dahita. Siyak ti makaamo. Sige nga, Rod. Gastosan tayo kay Titi Intad ni Anton nga kwarta. Intad na garon. Dumawat kan tuki di kan kwa na numaibos anak ko. Ado ti kwarta day jay. Ay, makabanog tag shopping. Kaya't mo ti Diyos, nanang. Ay, man. Manang Hilda! Umaya ka man pa itoy! Apay ka di, madam. Mayat matlaang ti maawagan iti, madam. Anak ka. Uy, tangiwatiw. Ni sir mo, ada ka di? Ada meeting da ijay opisina da, madam. Ay, kastaya. Ada ka di iparami jo, madam. Yalanda kami man iti Diyos. Day tanaang? Wen, paspasam niya. Ay, itay man nalami isti iserve mo, Hilda. Una na. Sa dinuti na paran ni Elvira, nanang. Ada ka numapan nagatangan ijay sentro, Anton. Nagpakuyog kin ni Noel a driver. Kanayon mo tantiro warda gijay adwa. Di da payagpakada kanyak. Nakaturog ka kanungamin. Di da kayat amadisturbo ka. Basta makaturugak, gundawayan na magtirumwar. Adda pa panantain ton madam damananang. Sa dino. Mapanta makisugal. Ay, baknang tamot tinan ako. Mami man matiyawag mo kanya. Ha? Sige, mami. Kasta, may mayat no mami tiyawag mo kanya. Anya nga oras nga agrubat tangay. Inton madam daman, mami. No makapalpata. Okay, maturog ak pa'y nga rod. Ibagam iti babaunan, tainawan nan tinanganan ta. Manang Hilda! Apay ka di, ma'am. Umay morno sa nandato nanganan me. Nalpas kami nanganangan. Sa dilo tinagapan nyo kininanang mo itay, Elvira. Ay kwa, italang karo ba, Anton? Ibagam tipod no kanyak. Dakla kwarta ti mapukpukaw. Ay, pasensya ka na. Kinisayak nga min ti kwarta iti drawer mo. Nagos-osaram iti kwarta aya. Kurangam pa'y lakad iti itid kukin ka. Ay, kwa, pinadasmila ang ti nagsugal kay ninanang ko. Anya? Pasensya ka na, Anton. Di kay kumagsay-sayang iti kwarta. Ngamin, saan nga itagdanayon kat napigsa tinigusyok? Naimbag ko manumakan lang ti pangigatangan nyo. Wen, Anton, hanan nga maulit dayjay. Anya timbaga ni Anton kun ka anak ko. Nagunget ka de. Haan matkit di, mami. Basta ko na nga isardang takanon ta agsugal. Na, iso nga rod matiliw-liw ata. Apa nga bigla nga maulawak matanan. Apa yan? Agan ano ka anak ko? Tsaka mo, kan makabakbak warak matan. Ay, apay ngay. Wano, masikog ka. Hangko nga mo, mami. Hanak kami nga nagbinulan. Anya, ala, agida ka pailaan. Taibaon ko ni Hilda gumatang iti pregnancy test. Ang mga nuadan na po ko, kanak ko. Anya nga iti resulta ti pregnancy test mo, anak ko. Positive ka de. Uwan, mami. Ay, wow! Adamot lang ang ti anak yukin ni Anton. Ay, mami. Oh, apaya kasta ti reaksyon mo. Kaslasan ka naragsak. Di ka di maragsakan. Tamaadaan kayon tunkin ni Anton iti anak. Katkasaanon ngay no. Hoy! Ibagamkit din adagos ken Anton ti may papan iti sikug mo. Sigurado ang maragsakan dayjay. Wano saan?
Siya kong timangibagakon kwa na. Masikugan ni Elvira, Anton. Anya? Kasano na pasamak na ita? Ne, apay kasta ti reaksyon mo, Anton. Apay, saan ka maragsakan? Tadanton anak yo kin ni Elvira. Ne, napauli magkamag. Kuyugan tayong to ti anak yo. Gagpa-check up inton bigat. Tapno makasigurado tayo. Wan, Anton. Purnugayam, pamasikog ka, Elvira. Wen Anton, adanton anak ta. Ay, ala, agawid tayon. Sumaruno kayon to ni Jakutche. Ni, Na, apay ngay akas jay ti jarje asawa manak ko. Kaslasaan mo't anaragsa. hangko nga amo Kas jay siguro matiit sura na ano naragsak. Baka baliktad. Anton, honey. Apay ngay nga naululi makamatan. Hangka nga matagtagari manipod na amo mga masikugak. Ang kapayan nga makisango kanya may ngamangan. Mala, maturog tan. Payat kundaginan na. Ada ka di basol ko kanyam, Anton? Maturog tan. Una, tarabiin. Sir Anton, nakaul-ulimag kayo man nandito'y terasa. Anyat pampanunutin nyo. Madlaw ngamin anaunag ti pampanunutin nyo. Ay, hindi ako mapagsusurot. Di mapampanunot ko, Hilda. Diyo kumakunaan aman nakibiyangak launay, sir. Ngam, ti ka di may papan iti panagsikog ni Ma'am Elvira ti pampanunutin nyo. Amok ngamin ti sitwasyon nyo, sir. Tanaibagayon kada kami kin ni Noel a driver. Ti may papan iti kinabaog yung. Ay, maborbor siya na, Hilda. Kasano ang napasamak ti kasjay? Kasano ang nagsikog ni Elvira? Kat mano a doktor, tinangibaga sa anak a makaputot. Sir, Sa anak a makaputot? Iso a pinanawan nak iday ti asawa. kasarita yun lang ni Ma'am Elvira, Komprontarin nyo. Tapno malawlawagan ti panunot yun, sir. Oo. Kapay, yan arabid ni Elvira, ti kastoy kanya. Kapay alino ko na. Kat, anya ngay ti plano yu ita, sir. Diyak pa'y napapanawin ni Elvira dito'y balay. Urayag, apakapas ngay sa akto ag desisyon. Lalaki timpas gay mo, anak ko. Uwan nga rod, nanang. Ay, awan ka di pa ni Anton. Awan pa'y mo. Diyak amo no umay. Mas daawak iti dayjay nga Anton. Kaslasaan mo't anaragsak anaadaan iti putot. Elvira? Ay, nakapas ngay ka mag-gaya, ay. Ay, imbag man tayo maka, Noel. Kita am ni baby, naglok, nagwapo. Raw. Ay, nakayayat. Noel, di mo lang nakita ni Sir mong Anton. Di na imbaga no umay dito, Kuha na. Masalot ka no, marumar. Iso asyak ti binaon na dito. Anya, ay unay mo tanday di atao. Saan samot nga excited amang kita iti anak na. Mabaling ka din nga ubaan ni Bibi. Ay na, makauba akong diyo. Ne, apay nga uba, amom ayat ti manguba iti ubeng si ka Noel. Kun, apay akasla excited ka amang uba iti apo ko. Bye-bye anyo laang nanang. Mailiw ngamin ni Noel iti baby. Bayat, ti panagdakkel ti ubeng,
Elvira. Makitan, no asino at talaga ti kaing ingas na. Ha? Ay, oo na. Kaing ingas mo niya. Kaing ingas ni Noel at driver. Ha? Uy, anya ka din data nga ibagbagam, Anton. Mapagsisilpukon ti amin, Elvira. Kanayon ti panagkuyog-yuy de. Tunggal maturugak no kasjay nga dak dito'y balay. Gundawayan nyo ti rumwari ti driver. Saan lanam na minsan. Namidwakan na mitlo. Namin ado. Adaras. Ako agpakpakuyugak lang. Ay, di ka nagtalintigan, Elvira. Awan pa managnag ko nga da relasyon nyo. Ngam napigsak ti atap ko. Nabayagan ang nagparik na kanyak na ita. Kantap no ibagakan ka sa anak ang makaputot. Isopin na nawan nak iti asawak. Kadyak may payan iti anak. Saan na may sa doktor tinakadoktal iti na ita. Iso ibagam tagpaiso kanyak, Elvira. Asilo ti amati impas ngay mo. Si kamat nga talaga, Anton. Aklunam ti kinapudnaw. Unlaw, ipadiin itis tayo tubig. Ha? Agsaga na kayo. Ibagam kin ni Noel. Naikuyog tayo amapan agpadiin itis. Sorry, sir. Nailaw anak. Pakawanin nak ko, ma. Ngam saanin ang masapol nga agpadiin itis tayo. Akluna kung tagpaiso, sir. Nay ko. Traitor kayo ng agpadpada. Awan utang nyo na yung pag-anakam. Ala, aging pagi kayo. Kat pumanaw kayo dito balay ka. Ay na, kamaudyanan na. Nakaturpos ka ni ti kolegyo. Angel anak ko. Nakaragragsa ka. Naragsak mat-ana nang. Ngamin, amok nga makalungaw tayo iti kinarigat ti biyag. Ay na, apalan daklakit ni dagiti padak at chismosa dito lugar tayo. Kada kami amin at chismosa, siyaklaang ti adda anak na nakaturpos. Agbalbalew kayo matan-ana nang niya. Han kayon nga mapmapan isya kaaruba nga makichismismis. Di adalan dato anak yo. Iso nga masapul nga disente kayo matan-ang agtigtig na kan agsasao. May sa akon nga profesional na nang. Iso nga masapul nga profesional matan tigaraw yo. Day talagayam. Pati pa nagbadbadok baliwak matan. Agbalinon disente. Numabalin la ko mga agkurbata akat arabidak. Ng babae akmat nga minanak ko. Anya, saan ka manan ang makapasa ko na may? Una nang, ado ti bagsak ko. Ay na, nagkulnot talaga ti utak mo. Mangibabain ka. Nanang, kunak nga may ngagsardeng kan nga giskwela. Ngam ipilit mo ba? Bimakbakit kan ija iskwelaan. Ay, awanon. Uraya mo, ti panagsinyor mo dita pagadalan. Tagbakbakit kan dita. Promise, nanang. Lalaingak at talagang no sumaruno. Ay, saanon. Di mo latultuladan di kapsat mo. Nakaturpusan iti kolehiyo. Linumbaan na kan. Ngamsi ka, adda ka paila iti high school. Nalalaing ngamin ni Angel ngamsyak, nanang. Iso nga rod ako ngagsardeng kan nga agiskwela, takababain, agkaradubli ka. Di kan aginrol no sumaruno apa nagsasarat. Padasem ti aginrol, tadakas ka kanyak ay me. Nanang, nakastra ka ko niti trabaho. Dakkel ka nalatak nga kumpanya dyan nag-aplayak. Aya, wow! Nagmayatan anak ko. Kat, di dakkel ti sweldo. Uwan ananang, tadakkel nga kumpanya dayjay. Katno bumaybayag, may pangato pa ti sweldo. Ay na nagsaya atan.
Alang arod, good luck iti trabaho manak ko. Ipanpanakkel ka unay nga anak ko. Naka-enroll kan, Aimee. Panaki-enroll man ayun. Jak ag-iskwelan, Uncle Pitong. Ha? Apay nga eh. Saan akayat ni Nanang? Mangibabainak ka no, tagkaradoble Ano niya? Kalalaingam to na ano sumaruno? Kastamat ti imbagak, Uncle. Ngam di nalatak kayat. Ado nga tilangan ko idi. Takanayo nak amapan makitangdan nga aglaba. Ta isupay nga titangdan ko. Di ka nga minaglanglanganan Kanakan, tabno, makapasakan. Ay, wan ko mga rod, Uncle. Ngam saan mo tin akayat ni Nanang nga giskwela Kababain ka no. Sige, takasaritak to ni Nanang mo. Agkaradoblin tumulaang, dagsardeng laangang, mangibabain, di nalatultuladan di kapsat na. Linumbaan nan, nakaturpuson, ka nakasapul pa'y adagos iti trabaho na. Ikampay ti may sagundaway ni Aimee kabagis. Tamadlaw mo't nga interesado latang ag-eskwela. Sanan, adula amin, agsaysayang la iti oras kan kwarta. Amangan numauray na pa'y ti panag-senior na iti pagadalan, ngam di pa'y la nakaturpos. Saan mo't siguro, kabagis? Saan nga ruden, kabagis? Agtagibalay laungun. Ay, Mariluta, kumusta ngay? Long time no siya. Itakan sa laring warmanan na. Apay, nagsakit ka. Ay, nasaan, Mare? Actually, kanayon ti irurar ko. Ngam sabali ti papapanak. Lik-lik-lik ak ngaminin ti makipulapul kadagiti chismos sa atat-tao. Tawaklas dagita atat-tao. Ha? Never in my life ngay narapaap kong agbakbaketak at chismosa kan istambay. You know? Professional nga minan ti anak ko. Iso amasapol at tanangak matan ti gargaraw ko. Sumuro tak iti kinaprofessional di anak ko. Ako, di na kami kaya takaduan, Maray. Exactly, Mare. Ngam di kay madanagan, tagkukumare tayo lata. Ngam, I'm very sorry, Tasaan ako na makipulapul ka na kayo. Takababain mo't no makichischismisak pa'y lang. Kat profesyonalan di anak ko. Masapul nga iba inak di anak ko, Mare. Anya matay dyan nga nakatugaw ko iya jeep. Nagrugit dyan ba doon Apay, asino aya dyan nakatugaw mo, anak ko? Jaglaklak ko itaramang nagangdud. Kang angot na dyan ako na. Malaing ka nga rudag sukatin anak ko. Talabaak day tabadom. Ay, nabangsita nanda to uniform ko. Dapat mailasin ti pagluganan dagita nga aglaklak ko kadagiti mangup-upisin nga kaslakanyak. Oh, idalimanak mo dagito'y nanganan tayo, Aimee. Kalpasan na ginaw kan. Sa kanto aglaban, umalpas ka. Wana nang. Ala, Angelin kay Jayan. Tani Aimee ti makamu dito yun. Talaga nga iso timang trabaho iti dayta atawan mo tararamidan na ito'y balay. Hanmat nga agtrab-trabaho. Ano samtag ubra ito Tapadamat may tulong mo. Nangag mo, timbaga ti kabsat mo, Aimee. Wana nang. Laglagi pa ani Angel amin ti makakaamoy ti magastos dito'y balay. Amin akanin tayo, iso ti mangipapaay iti dayta. Ni Angel ti provider ta. Iso nga agtulnog ka kenkwana. Pagsirbyan ta ti kabsat mo. Nawatam. Wana nang. Amangan no adda amuyo at trabaho, Uncle. Isarrekdak man. Uray katulong no iso. Aguray ka. Ni Madam Olga matjag damdamag iti katulong. Inkanto ag-apply kan kwa na, no saan pa yan nakaala Alaman nga rod, Uncle. Kayat ko ti agtrabaho. Mababainak namin ijay balay. Takanayon dak apang ngaganda na ng kanading ko. Ibagbagada nga awan ka no ti maitultulong ko, tawan trabaho. Kanayon nak maikumpara ni nanang kiniimjala kabsat ko, Uncle.
Iso ang mababain. Ay, Wen, nadlaw ko matdaytay di kabsat ko. Kanayon nakapay apabailan. Unayan day di nga inam. Apay ngay, akas tatar aramiden na. Di lang maasyan kang ka. Iso akayat ko tiyag trabaho. Tapno makatulong ang kadakwada, Uncle. Alang arod, inkanto ag-apply kin ni Madam Olga. Barang saan pa'y nakaala iti babaonan na. Papanam, ay may. Inak ang trabaho, nanang. Nag-applyak idikalman iti trabaho. Kat naawat ak adagos. Iso amang rugi ak itan. Apay, anya at trabaho tinaplayam. Agkatulong ak idi balay da Madam Olga, nanang. Anya, ay, di ka mangibabain ay may. Ha? Apay mo't, nanang. Nagkuna amapan ka agkat katulong dita. Professional di kapsat mo. Ngamsi ka, agkatulong ka. Ha? Iba inamot ay kapsat mo. Nagngato ti panagkit-kita da iti pamilya tayo. Di adalun di kapsat mo. Nangato pa iti saad na iti pagtrabahuan na. Ngamsi ka, agkatulong ka, ay mangibabain ka man ako nakon. Kastamot lati ka ibatugak at trabaho, nanang. Tawan kat nga rod nalpas ko. Kaya't ko tiyag trabaho. Tapno makatulong ak kada kayo, nanang. Basta di ka mapan ijay. Agtalinaud ka lang dito'y balay. Di ka mapan agpaalila iti sabali at tao. Takababain. Diyak kasapulan ti tulong mo. Tabasit tumula ti sweldom ijay. Manumula ti sweldom ama idilig iti sweldo ti kapsat mo ngay. Barya na laeng at ti sweldom nga katulong. Nanang, no ibagak nga Danubyo, ong tandak. Apay, asino tinubyo man ako. Padamula ka di a profesional. Sa bali lang nga kumpanya tayan na. Ngamdak kalmat lang ti sweldo na ijay. Nasaya at nga ron. Rumbang laapadam mula adi adal te pakiasawaam. Tapno ag tinulong kayo nga agtrabaho. Ada ka matan iti husto nga edad. Angam, yam amom tumot kanyak ah. Nanang. Agdalos ka dito'y balay ay may. Agluto ka iti naimas at taraon. Tapno adda ipasango ta iti nobyo ni Angel. Agsukat kanto ah. Tay napintas abado ti isuot mo. Takababain no nagalas ti badong. Professional dyan nobyo na. Iso ang masapol adisenteta ang masangputan na dito'y balay ah. No kasta? Adan nobyo ni Angel, nanang. Pada na professional. Dakkel mo't lati sweldo na. Ay, mayat ang arod, nanang. Talaga ang mayat ah. Ngamsi ka. Di mon arapaapon ti maadaan iti professional anubyo. Taadayo ang mapasamak na ita. Sigurado atay padam lang awan adal na ti pagtinagam. Tawan mangayat ken ka di adal. Uno saan, nagitay istambay ken nabisyo alalaki ti mangayat ken ka. Angam uray di kan makiasawa. Tagrigat kan tulaeng. Uray kumaano na pintas ka. Napimpintas mo lang nga adayon ni Angel ngamsi ka. Nanang. Mala, rogya mo tagdalos. Kasano nga, Angel? Agkasarta ka din? Katsa ka man din do. Nanya ti pangadang mo paspasuro taklatan kanyam. Total, kaya't nakalaunay ni nanang ko nga para kanya. Sige nga ron. Ibaga katagit ito dakkel ko. Tatulagan tayo, ti kalay sata. Nalpasan ti kasarti profesional nga anak mo, Maray. Pada na mailagaya ma-profesional dyan na kiasawaan na. Talangan mo't adya istambay laang ti pagtinagan na, Maray. Kasanulangan ti biyag dano kasta. Ay, napardas da makaurno nga tagpada da nga da trabaho na. Dakkel sapay ti sweldo na. Bumaknang daadagos ta dakkel ti sweldo na. Ay ka nasayaat mo tatap no da makatulong ka da kayaw. Kat ni ay mga anak mo ngay. Talaga ka da saan nga agtuloy nga giskwila. Di mo man iramraman ni Aimee iti saritaan, Mare. Dadaulam mo't timod ko. Apay ngay ka anak mo maday jay, Mare. No di adal ti pagsasaritaan.
Di adal laeng. Di mo iramraman dagiti awan adal na. Ha? Dindo, marabyanak nga agawid niya. Tada papanan me. Papanan nyo manen. Kan asino ti kakadong? Kat as usual Dagay diya katrabahwak. Adag pa outing. Mapan kami amin. Kanayon sa magtantauting yun, Jel. Kanayon ka marabyan. Kan pasaray di ka pa'y nagawid na duma. Saan nga bale? Tawan da kas nga raramidan me. Sige, mapan akong Dindo. Uncle, ibagayo man kiniinsan garet tatulungan na ka maka-abroad. Ay na, kaanakan. Narigat trabaho ya abroad. Kabailak day ta, Uncle. Kayat ko ti ag-abroad tapno makaurnungak mat. Diyak kayat nga agnanayo na kastuyak. At damot arapaap ko itibiyag, Uncle. Katulong dinsan mo agaret ija abroad. Ngam, mayat ti sweldo ijay. Gusto na lang ta narigat ti trabaho ijay. Kabailak, Uncle. Ngam, naimbag no palubusan na katinam. Agpakadak, no di nakpalubusan, aglibasak. Ilimod ko ti panag-apply ko, Uncle. Saan man atila aramidong si Kaime. Agabrod ka, kahit anyang iti trabaho mi jay. Agkuskos iti inidura. Kabailak nga uray narigat at trabaho nanang. Di ka agabrod, tamangan no ilako da ka ijay. Sapay ignoranti ka, anyat amom gay. Naimbag ano makapasa ka iti interview. Ay, agsaysayang kala iti gastos kan panawon. Nanang, maitadmat amin ang kasapulam dito'y balay. Libre ti kanam, sabon, badom, kanda dumapay. No niya ti imbaga, iso titong palam ay may. Ay na, sakti maranagan iti kastang aramidam kaanakan na. Tulungan da ko, ma-uncle. Da kayo lang ti amok ang makatulong kanyak. Ta saan mat nga rod asuportado ti inak kanyak. Awan na pintas amasakbayak, no agtali na edak lang ang ijay balay. Alang arog, nakasaritak ni insan mo. Nakasagara mo kidi amang tulong kin ka. Saan ako na naasagot na amin na magastos. Ngamjay inam ti pampanunutag. Agungit laki di dayay. Di yun panunutan ni nanang, uncle. Awan ton ti maaramidan na no adda akon ijay abroad. Magibabain at talaga na ichay akapsat mo. Agasam, naglibas anang ipagnay ti papeles na. Nagabroodun. Kat baybayan nyo agabrod. Imbag man ta naka-abroad katawan matamam mo na. Noon nga rod, nakalusot mo tilo ka. Ay wan, no mawag di asawa kay bagay yung ajak imaid to niya. Papanamanin aya angel. Basta italaang. Sige, mapanakon. Ada papanan may kadaga di katrabahwak. Naimbag man tay mawag ka, Aime. Hello, nanang. Pakawanin da ko mano naglibasak ka nag-abroad. Talaga anatangken ti ulom. Kat, anya trabahom dita para kuskos iti kas Elias. Wan ananang, takatulong ako nga ro dito eh. Ay wan, pawitan kayon to iti kwartayo. Ay sanon, manumula ti sweldom dita nga ikarkarit mong ay. Idulin mo kit di, naimbag lang aramatem no bumakit ka. Sa ganaam ti panagbaket mo, taawan na ilupas mo. Saan kanto nga agpensyon? Eso nga agurnong ka iti usarem no kumapsot kan. At dapay mo't mabati asweldok, nanang. Basta, jak pagtatakkunan ti basit asweldom. Bye! Sapay ko ma, tadi kan tumahuma kanya kinjel. Saan to nga pulos, Julius? Si kakit di baka makabiro ka iti kataabam kat isukat na kon. Saan to mo kasamak dita, honey? I love you. Aywan, dato ti ibagbagam nga kwarta. 5,000. Ay na, agyaman na ka. Nagsweldo ka din?
Haan pay. Namdya sa wakti nagswildo. Kinisayak dyan intriga na nga swildo na kanyak. Ikanak tumanan anog suldo ka, honey. Hindi ka mandanagan. Agawid ka dita? Saan? Ta ipapasta man ng tag kadwa, Julius. Masaya at tadakan. Balang kantis. Ay! Anay ko! Apa nga nagkabil ka? Isugaya makanayon kakawan titi balay. Tadyay lalakim ti kasin sinarak mo. Anya nga lalaki nga ibagbagamat? Di kan makapaglibang. Tadda video nga in-forward na kanyak. Tapno mom. Ado ang mata, tinakasipot ken ka. Gapoy ti pa ng kabil mo kanyak, sinaan kan? Sinaanak. Tapno din naamon ti lalakim kasta ka rin. Basta agsinatan! Anak ko, pagsaritaan nyo iti nasaya at iti asawam ti problema yo. Di kay basta agsinalatan. Manja ko na dyan nga dindo. Hankon nga kayat. Adan sa bali nga ay ayatak. Anya, ay sus, nagkasar kayo kinidindo anak ko. Di ka agaramid iti saan ang may parbeng. Makauma na dyan nga dindo. Basta hangko nga kayat na dyan. Ni Julius na ay ayatak. Nagsuldo ka na, honey? Wala ni. Dato ti kwartam ah. Ay na. Agyaman na ka. Pasensya ka na, honey. Awan pa'y mo sa pula ka trabaho. Awan problema. Basta hanak nga sinsinaan atan eh. Sininaak di asawak gapukan yam. Sir, diliwan niyo dagita ko. Isubay tatang sawak. Angel, nagato ang pulis. Ay, Dindo! Apay datoy! Di mat nagsinatan! Ha! Kasta tirumpang itikas kata kayo manangan lilaw. Awanan kayo itibayin! Anya ngayon na ito yan nagbambanaga manak ko. Nakabalod ka matan. Awanan ba na dyan nga Dindo? Talaga nga nga maklon ti panagsinami. Iso nga yung pamuspusan na ti panakaibalot ko. Saan ngamin anasaya at tinaramid mo, anak ko? Ti panaglalakim. Amom akasado ka. Ngam naglalaki ka. Kuwan nga rod. Agbababawi ak ngam naladawan. Adun tinapukaw kanya. Ay, wan nga rod. Napukaw mo tinasingpot nga asawam. Napukaw mo pa ay tinapintas sa trabaho, anak ko. Kumusta kayo, nanang? Ay, may anak ko. Ay na, simangpot kan. Nanang, jak impakpakaam mo ti panagawid ko. Tapno masurpresa kayo. Ay na, anak ko. Pimintas ka Pimo daw ka. Kanlimukmag ka. Kat, kumusta kayon? Kastoy agmay-may salata, anak ko. Tadamat nga rod ijay pagbaludan ti kapsat mo. Kasimat nga rod ni Manang Angel. Huwan nga rod, anak ko. Awan pa'y makukwartan. Di kay madanagan. Ikan kayo iti kwartayo, nanang. Agyaba na, kanak ko. Kat, kumusta ti trabaho ijay abroad? Pimanawakon iti pagilyan ang nagkapuak, nanang. Mapanak iti sabali a pagilyan. At dagayim ko amang tulong kanyak. Dakdakkel ka no ti sweldo ijay. Kastaya. Kat, agan-anad ka nga ron, anak ko. Pakawanan na ko, maaimi. Ni, agsangit kayo matan. Ano tinagbasulakan ka, anak ko. Pakawanan na ko, tinagtagibasit ka nga, anak ko. Ngamjakim pag-arop, apumintas ti biyag mo ita. Ala, lipatin yung data, nanang. Uston, di kayon agsangit.
Sa anak mo't anagi mula iti sakit tinakam kada kayo. Tapat-pat gan kayo latta nanang. Da kayo iti kabsat ko. Kit ikarik, adi kay tubaybayan. Ipaay ko amin akasapulan nyo, nanang.